Kua tohua a Henry Tupe, te kai whakahaere o te rōpū apataki ara o te fan club o Cliff Richard, hei kai tāra i etahi whakairo mā Cliff Richard. Ka tai mai te whetū rongonui nei a Cliff Richard ki Aotearoa nei a te hui tangaru o te tau hou. He ata whawhao ngā mahi a Henry Tupe i te ao i te pō. Ana mahi rawe kua tonua e wetehi tangata rongonui, ko tētehi o aua tangata ko Cliff Richard. They didn't tell me who it was for over our emails until they got here and we started chatting and I seen all the badges on her jacket that she was wearing and it had all Cliff Richard and I asked her the question and yeah, sure enough it was for him. Nāna ki ngā whakaaro mo te āhua o te whakairo. It's more of a musical note with a Māori theme to it. It just came out onto my hand, from my hand to the piece of paper, and that's how I do most of my stuff. Ka tau mai a Cliff Richard and the Shadows a te rua te kaumawha o pe puere a te rātau. Aha kua e rata ana a Henry Tupe ki te reggae, e hari kua tonu ana ia ki te whakairo i tēnei mahi toi. I like his music, some of his music, especially his old stuff, but I won't say I don't like him, yeah. He pai pea kia tūtaki i te kai whakairo i te rangatira kai waiata nei? People have asked me to ask them to come over and pick it up, but I'm not too fussed. He tino whainga nōna kia oti pai te mahi. Mainly seeing the final product and thinking, geez, it looked all right in my mind. It looked a bit better on paper, and now it looks really good. Ka rea Henry Tupe I kōrero mo te utu o te mahi nei. Koe e ara nei te mahi nei e tētehi tiki te konohete? I don't think so. Aha kua tērā ka whawhao tonu a Henry Tupe. Raiha Johns te karere.